Supreme Court in sarkar na thokte transfer le posting chung thua Delhi sarkar ne na thu nei na apek nuwa Delhi sarkar in services secretary transfer order an siam ngal thu le Lieutenant Governor in a pompui mai lawa wanga Delhi sarkar hian Supreme Court kongkhar an kiknon le ngal thu te tin chuti laya Delhi Chief Secretary in Civil Service Board meeting a ko thu le Services Minister in Services Secretary ne na so cause notice apek thu te chutianga Delhi sarkar le an hnuaya civil service officer te inkara boruak thalo tak om chanchin te video masalama kan ngai thla in kan clear ho to a Supreme Court a case kalai tam tak an nei chungin Delhi sarkar hian Delhi a sarkar na thoklal ber le senior ber Chief Secretary Naresh Kumar thak tu tura an officer du zong ming Lieutenant Governor ne na thonin chumi chungchang ma la tur chuan Lieutenant Governor hi an ngen le Naresh Kumar a thak tu tura Delhi sarkar in an recommend hi sangha jakwa somriat pakua batch IS officer PK Gupta ni in tuna additional chief secretary GAD hanimeka Delhi sarkar hnuaya thok IAS officer te zinga a senior ber te zinga mi ani Chief Secretary nimek Naresh Kumar hi kumin kumto pa pension to turania kumin kumchan VM po aral ma a ama thak tu tur ming sarkar in Lieutenant Governor ne na athon mai hian ti ati tam hle a Lieutenant Governor in engtin nge lo ti don ti le engtika nge Chief Secretary chu thak ani ang ti hriat lani ri lo ma se Supreme Court in Delhi sarkar ne na officer te son kwal le post siam rem chung thu a thu nei na apek to awangin Lieutenant Governor hian alo pompui ve mai rin nani a Union Home Ministry lampo in harsat na an siam lo tura beisei ani chutianga han mi du zong officer te post poi mo le lian tak taka da tuma Aam Aadmi Party sarkar in na sataka ma an lak char lai le Services Secretary transfer order chungchang Supreme Court a ngai tu tur halani mek lai chuan Supreme Court hian Delhi sarkar in Lieutenant Governor an khin na thu buai dang angai tu zo vele chi aboka kan hriat angin le video masalama kan lo ti chua photo thin angin nikum sang ni som ni pahni December tha a Municipal Corporation of Delhi MCD in thlanna neya Aam Aadmi Party in me na han changa mase MCD a committee poimo ber Standing Committee ero thlan fel an lani ri lo Standing Committee member tur hian MCD zone sang som pahni atangin mi pakhat theu thlan an ni thina chuta member ne hnem jok ni chu thil poimo tak ani Aam Aadmi Party hian MCD pumpuya sarkar na siam ma se heng zone sang som pahni ate hian BJP in councillor an nga jok na zone haom venuala chuba ka Lieutenant Governor in councillor som aruat ten an mani om na zone thewa Standing Committee member thlanna a vote an thak ve theya chu BJP lam hian mang tangka in Lieutenant Governor mang hian councillor som chu an tan han poimo na lai zone zela tangin an ruat chuaka chu tiang ani ta ka wang chuan zone sang som pahnia te chuan Aam Aadmi Party in councillor an nga jok na zone le BJP in councillor an nga jok na zone ain zat ta chia Standing Committee member an nei zat po ain zat don ni a ngai ani chu Aam Aadmi Party kai hruai Delhi sarkar in an du lo awangin Council of Minister te ron mi alova Lieutenant Governor in ami du zong som MCD nominated councillor alderman nata na aruat chu Supreme Court a hian an khinga tichuan voin thlengin Standing Committee member po nei lovin MCD hi alakal ri ani chu Delhi sarkar in MCD a nominated member alderman ruat chungchanga Delhi Lieutenant Governor an khin na thu chu tunkar ni lai ni khan Chief Justice of India DY Chandrachud ta kai hruai Judge Pathum omna Supreme Court bench in amor an boka Chief Justice DY Chandrachud hian chutianga Lieutenant Governor in Council of Minister te po ron lova ama du zong nominated member ata na aruat mai chu mipui thlanlal sarkar ti hing thei thil hlo om takani ti na soya
bench thutluk na le ro rel na ero nidanga puana ta na von thatri ani hetianga Delhi sarkar in lieutenant governor le sarkar lai pui ro rel na then khat Supreme Court han khin lai hian Congress kai hruai Chhattisgarh state sarkar po an laka enforcement directorate ED te chet dan chungchanga Supreme Court an zual ko ve mek boka Supreme Court ne na hian Chhattisgarh sarkar chuan enforcement directorate officer 10 Chhattisgarh sarkar zuzor dan chungchang an chuina Chhattisgarh sarkar excise department official somnga chuang lai tharum manga na sataka ti sheomado pania ED officer 10 an chung te mana te vovin vona chi sang in an vowa lekha phek ruak le thu inziak sa lekha te an hming sign turin an thlemin an vo ni in an soya ED te chet na chu Chhattisgarh sarkar ti mual photum na mai ni in an soibok chu thu ngai tua tu Supreme Court bench chuan ED te chu an thil chuina ami vo le ti thai le an ril ru ti thlabar sakte ching lo turin na hril Chhattisgarh hi Mizoram le state dang then khat te ruala kumin kumto pa in thlan pui ma chon turan ni a ro rel lai Congress sarkar pai thak tumin BJP in thei to pan chua ED ten Chhattisgarh sarkar zuzor dana chengvai bel chesang ni chuang ei ruk na le ti ching pen na om ti in ngor takin han chui me ka ni a kumin in thlan na neya hian hei hian enge ngong nga nei ti te kan thlir chhozel don nia hetianga kumina in thlan ma chon tur state Chhattisgarh BJP le Congress anin be mek lai hian kan hnung in thlana Congress in BJP hne na tanga sarkar na han chu sakna state Karnataka a Congress hian Chief Minister thar turan ti chiangin an puang felta a sangni som pathum atanga som paria chung kumnga chung Chief Minister Trump lo mang zo to chutianga Karnataka state a Chief Minister Trump mang tluan thei pahni zinga pakhat Trump kalta a opposition leader ni bok Siddharamaya chu avoi ni nan Karnataka Chief Minister ani le don ta ani State Congress President DK Shiv-Kumar an Chief Minister ni adu viau na in Party High Command lamin ngun taka han ngai tu hnu le Party National President Mallikarjun Kharge an DK Shiv-Kumar le Siddharamaya te uluk taka akom chian ve hnu in State Party President ni lo Siddharamaya zok hi Chief Minister ni tura thlan le pom anita ani a chan tam tak zinga State Party President DK Shiv-Kumar hian ED le CBI le Income Tax Department laka te criminal case sang som pakualai ane meka Congress in Karnataka BJP ay ruk na sang an puya in thana ne na han chan laya Chief Minister atana ay ruk thu buai sang ne CBI le ED ten andu huna thuzo fiata na han ko thei tur nei chu thilti chi beran nilo ni in Karnataka Congress leader le national leader ten an ngai ni in a hriata chutiang chan chi sang awang chuan State Party President hian Chief Minister ni chak viau ma se lungoi taka Deputy Chief Minister ani zok mai angaya Department nero adu zong Department pahni vel tal chu thlantir ani tura ngai ani Chief Minister thar tur Siddharamaya le a Deputy Chief Minister tur DK Shiv-Kumar te hi naktuk me ni som ni inrin ni hian Bengaluru khopuya ro pui taka laklu ani tur thu puan ani to a he hun man pui tur hian Congress National Leader tele Gandhi chung kwa Congress Chief Minister Pathum Baka BJP ni lo party dang Chief Minister le leader langsar tak te som ani a Tuntrum Karnataka State Legislative Assembly General Election na BJP tlom na hi kumin kumto pa state sang Legislative Assembly General Election lo am tur le nakuma Lok Sabha General Election lo am tura te chomnun chhozel tumin BJP ni lo party dang ho hian tho ho an tumdu mai tura ngai ani a chutianga tho ho na emo inrem siam na emo an nei thei ani chuan BJP tan an hlo om hle tura ngai ani Mase regional party sang swai tu te hian tho ho emo inrem siam na nei emo han du lo ani ero chuan
BJP tan sang ni somni pali Lok Sabha general election a ne na chan theina chance ala sang ber thungang chutiang national politics a boruak in mung le thil thleng ngai nom le bengwar thak tak tak dang tenen in mu chun jom zel kan tumanga he channel hi lo subscribe tur le video te lo share dar turin ka som chewa next video en mu le theu kan tum don nia chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule Air hostess, cabin crew emo ground staff lama tuimi tetan go aviator chuan post song pani pass le result ngak mek tetan admission ahong le ta go aviator chuan mizo chala in hambulo tam takten airline sa na an hu theinan helama experience chatak nei te opna hnoya training pe in thei top chu in ma ala mek zela pathian khong ina zara kan zirlai za sum kwa panga te chuan airline sa na an hu to nge ani kan academy chuan airlines lama na thok tur khian mizo rama chau training lo pe khia tok lo ti sha in Mumbai ya kan hun puya zirlai tan accommodation le classroom te in airlines experience ni chatak desert na hwaya training about sai boka he hi kanzir lai ten an changkai pui le ani heng ba ka hian airlines sa ta an mu ma a an zer na sen so te pushuk nan an na tho lai lok tur hospitality industry sang sanga te na kanin hu pui chin boka he hi kanzir lai chin khatte pon an lo changkai pui le to ani airlines lama tuimi ni chuan contact number ta la na hian kan bek bo thei renge